ngilo yuni wa makulengi kwa ivinda ya katatu atongoi ama kuatane. Na tulete mmoja wetu awe rais wa Kenya na si tuwe kwa serikali. Lakini tukisema kila mmoja anaenda peke yake, tulijaribu hiyo njia. Nilikuwa huko 92 tulikuwa kila mtu anaenda kivyake, 97 kila mtu alienda kivyake, tunashindwa na Nyayo. 2002 tulikuwa pamoja, tukashinda Nyayo na Uhuru mara moja. Sasa hawa wanataka kurepeat kitu ambacho tulifanya kwa nini? Nikalatu kalandina. Tuye na kuita tutiliko. Tulata alekangwa nasu. Ingeno vothe isi muno kiama kia UDA kwa sakana kamikala niko uvano wa kiama ke maana. Mambi utwete tumi. Haisiana situ ile sakamini. Yuko katema kamiu kekata. Asuti batusi. Yu mkuji. Kami mwaite wewe wali sakami. Uidhiku kuikuya chauna. Yuje bana mwete pesa na pesa. Idhitu ina pesa na pesa. Kuma sub-county ni akiusa mwingia yulo, ngo ripoti ya Mutongo TV, Nelina Musangi. Tuitiana na Mauvoo asuni kana munini wa governor county ya Masaku na ula oingi niwe minister wa Kinandu county ni engineer Francis Maleti kwi iyo novikena kusoma budget ya shilingi bilioni 10 mbe wa kikalo cha mbunge ya Masaku kati wa milati ila ivikena kunengwa mwanya wambe ni vamwe na waki wa Malelu uima wamwe kisomo kiwu vamwe kana katikati wa milati ingi bingi budget niwe ya mudhiandeni wa utongoi wa governor Alfred Mutua. Daniel Mwangala novikie ndeni wa mbunge ya kaunti ya Masaku na jeva nilivoti yake. Edha ndusomwa ni munini wa governor county ya Masaku engineer Francis Maleti na kati wamevea ila yane wa mwanya wa mbeni hivyo movea wa Uiti, Uemi na Malelo. Ya mudhenani huo mundi ninasoma budget ya county ya Masaku, ya county government ya Masaku na budget yesu ya bilioni 12. Katika bilioni 12 bilioni nyanya nisio thiku eva athukumi pamwe na maundu alangi tikuna kiofisi takwiki angale mauta na kuwa stationary ende ilambingi ikoda ulika misalani na ende besa ile ingeta bilioni 3.1 3.7 billion na sio nisio yoi kwa maundu maendeo isumbesa hizo tutumia kwa Malelo sio katutumia kwa maundu Uemi, maundu hospitali, maundu stima, maundu kusawia masoko maito, maundu boda sheds na sindusia mudhembesu. Dhini wa budget ino ya bilioni 12 Uiti wane wa bilioni 4.3 Malelo mavadhi wa bilioni 1.1 Dhini wakaliko wakiwa na wavavane wa milioni 8.8 wakiwa iwanza siya madhao na kuminukelelo kwa iwanza ila itamini tuna wavavane wa milioni 35 dhini wakwa ili utandidia wavane wa milioni 1.8 wana wa masoko manene milioni 8.7 na ile mataa milioni ile na kenda ondini wamevia ingi afya maumi na hospitali ila tambe siendete ta community hospitals muvea longe wakuwa mbesa mbingine muvea wa Malelo nondo wakuwa bilioni 1.1 nondo nitokwenda Malelo maitu ala mathukia ta mamaramu na angi otweki alami withene tongela maram na ta grade muvea longi tanenga mbesa ni wa agriculture twenda ina maitu maende na kwema na kwa uto unenga milioni ana nikaenda withie aimi maitu imanewa na muno tunenga ala thine muno twa manenga fertilizer twasioka twa manenga mbeu twasioka indino twa manenga ile tita extension services. Ona kutuika ni muvango wala withitwe mbanjetini ila ingembetuku kwa kiwanza cha ndeke kauntini uno ya Masaku na kukwavathi wa milioni ya najimwe na ile budget isu nasoma mbeza siayo ikauma 1 national government katunenga ta bilioni 8 na katono kindu na ito ta county tu hizo tosanie koti
ula tosana sia kwa mfano kusila license zila tuya andu makatazia nduka o zila to collect ya maloli mesila ku mbeza ila tosa sia advertisement na ma license yala tu ati katithia andu malika na sindu cia muthemboso na izu tuosania bilioni 1.5 na sio zingi yuma katika national na ile ingitaka kwata kuma kwa donors ve dona atita World Bank ni tunena na sia mama katunenga mbesa sia agriculture ona mbesa sia usauvya masoko ni kwa kusiwa unyivu wa ma-MC yake kaloniki vala bajeti ino ya mwiso tilika usakuanini wa mwaka wa ngilile na miongo na ile yethanisomwa na kuvikia yu ikuli nene yende na kwithiwa ondwala mawetwa nthini wa bajeti ino nimekwitha maivikiwa usakuanisu wa mwaka wa ngilile na ile utemo viku. I wish to lay the following paper on the table of the Assembly today, 22nd June 2021. Report of the Transport Works Committee. Daniel Mwongela, Mutongoi TV, Kauntini ya Masako. Tio mauvoni miokonia budget ni kana kwe muthenyani wa iyo na yo kaunti ya Kitui ni thiwe ya vitukithia budget ya shilingi bilioni 12 katono inya kuyana na mwene kivila wa kinandu mbunge isu kila kasina na ula oingi niwe MCA wa Sekuru budget isu ni vitukithiwe vate kulewa nayo na indi budget isu ni onene view kauntini ya Kitui kuvitukithia kuma ila serikali sia metiuko siokie na kila wodi ni kwithwa yekwata shilingi milioni 15 lilikana kana kauntini ya Kitui vethia wana ward miongo ina. Umundi twitu kuonania kuhusu budget ya mwaka ukite nundu mwaka wa serikali othala matuko miongo 3 mamua thantatu ku budget ila tunene ya kwambia taliki umwe wa mwanza mwaka ukite kama next month na itwithiwe nonenania na heshimiwa kwambia asubuhi saa 3 na nende twamina budget ino budget ya bilioni 12.4 billion na nela budget nene pio Kitui twakwata kuma devolution kwa hiyo budget isu na development budget na ya recurrent ya kwiva thukumi kwa supplies ya maofisi development isu ndio yenda kwa mashinani kakweka maendeleo kwa development budget ni 4.1 billion na katika development budget ino ni osete kwisila katika ministries sionde sia serikali ya county waza katika ofisi wa governor na 850 million ila ni sia Kilindi kia 850 kia ani kwa kila ward sito si 40 na pia batu ya percentage ingi ila itwa ya cross cutting wards ukita ward ile cha kwata ni kwa kila ward katika Kilindi ni ukwata mirandi ya milioni 15 wathi katika ministry ya youth pembesa tweki abu mwithi jwenga vanonenia universal health care ila NHIF twanengane 255 million siketa mesi 85,000 na mesi ino nila mundu akwiva ngili 3 na serikali umwe vya ngili 3 aya pia itwekia 14 million sio sopia dispensaries na health centers ila seta aminwa perhaps imwese ethwa sia kunwa nandu ni MPs lakini ila devolution yo kiesi eto katika account kutu rasmi ni kilwe na sikweki wandawa na manasi makutwa wakuku be nangana mubaya kwa Aishima Makitui County nundo obedithia budget yo kwi muthano wa mundi na ni apita budget ya bilioni 12.5 na ni budget ikuthi tutethia banene nthini ni twekea miradi mingi nitekea bondini kana ni bakwetha bena kilomita ya nemwe cia kila ward ni kuthi kwa kilomita ya nemwe cia malelo nundu malelo maitu timasio nitekea malelo ange chindu ngi cio sovia cia calvati to cloud nini shilingi milioni maneli nitasikia bondini na neto bondini ni twabanga kana neto kwandika alimu manasa neto mongela alimu manasa kila ward ne baroma kuongela alimu atatu na indi on the same nitwetho no nenania wa kwasia kana
sindulasi yanoniko kwa mbeza nisio sanwe ne kuweza kwenda nisio ile tatongela Vilingi nikanaweza kwenda sinduta andola tena makwani na mo ile zito pending bills nitenda ya kuisholanga nekana just in case to this year sana to amina serikali lolongo ndoko kaweza kwenda government ya Kitui etaitwa mono ko unenda kwa ndo maitu ndo avile budget na yo budget no kambe atalichumwe mwe wa Monza ile itu kwa ingi na ingi matuko 300 mwe wa Monza mwaka ukete na just ani mobya wanakwe nundo kwa kuthukisha ndo twasia mondo mengi ntwa manena na mwamewa yuko tabia ndo maitu kana budget ni aveta na kambe to kama wa Monza ni kwate nitwethia na muthenya mucio wa mbungeni ya Kitui muthenya o munthi nitwabe tukithia budget itu kwa ibindela ya ilite mwi wa 3 na yu ni watuika ni ngaliko ya serikali na yoisaithia ni ambi ya uthukumi kwa mituki nundu mwaka withia mwaka mukubi twendete ibinda ya usakuani na ndu maitu twenda mathukumu tene tili kasi ya sana wisaithia budget ya ndu mathukumi we na ningi na mwala mathukumite wisaithia na muni maibwa nundu monthe ni maitu wisa kwithia ndu maitu meani budget ila twabe tukithio munzi ni budget nsiopyo. Twitiana na Mauvoo mioko ni ya budget tuthuku ya kaunti ya Makueni vala kamisana wa kaunti yesu Mohamed Maali munoviki na kumya ukanu muvyo na wa muthia kwa ngwatanio ya ukui ya Kinatwa Sako itina wa kwethi wa kwa kavina kavuthu ngali siake siethirwe siokonwa mbangani cia lelo kiko cha imituki ni valakwe wa 3 muvetu mwanake omwe wa bodaboda kana mutu wa bodaboda ona kimwe ni ngali ya Sako ino ya Kinatwa na atiwa ni thayu kale buchalo wa mutunga na ilivoti. County Commissioner wa Makueni Mohamed Maalim na unyokanyo muvyuku la kwe Sako ya Kinatwa na ila ithita yiko na nywa muno na mbanga cia leloni ndini wonene nyawa imwe kwa imwe na Mutongo TV munene wa UCC wa county no ni waweta alivoti cia mbanga ile ikonetie Kinatwa tasiethitwe civi kama ofisi ni mewe kivuthukanyo kana maofisi ni kauta mausese va county neno wevo ofisi ni wa county commander na indi waweta kila kivoti kutola na muti endeni waelesya kana matambia momu na makimeo nimekwoswa na muno kwa Sako ya matatu cia Kinatwa na ila kwe wa 3 muvetuku mutwa yumo wa bodaboda unakongiwe nini sani ya Kinatwa na kutiwa ni thayo vau kwa vau. Si mambo ya kulaumiana, kuna sheria na kuna utaratibu. Kinatwa ni kweli zile reports ambaye nimepata kutoka county commander na deputy county commissioners wetu inaonyesha wamehusika ajali mara kadhaa. Nakumbuka kuna moja ilifanyika huko sehemu za Mbufo tukapoteza watu kadhaa. Na nakumbuka mpaka niliita watu wa NTSA na wakafanya inspection kwa hiyo magari. Ile tunasema kwanza wamepewa ilani kama Kinatwa Sako. Hii mambo ya overspeeding na hii mambo ya kubeba excess passengers wakati huu wa COVID-19, I think they continue provoking us. Kiko kecha atumia atoi matomota maikuwa ofisi wa Kinatwa na vala atoi ya maeleisio thatuo na matatu isi ya Kinatwa na ila siethitwe siuwaite atoi kauta mabodaboda. Nendo kule NTSA traffic ona lenjo la polisi wethi eneo sisi sana ngalisi ya Kinatwa nondo tu inasako zimbingi na ndinamba ona ndina report yonemwe ya any Sako pa town kana pa Makueni ya mina ndundu sa Kinatwa ke mine tando and then it take US speeding governor siale kwenda sipo na siale kwenda sisi frequency nondo yitito na kwenda ngalisi mbata ambulance ngali Kinatwa cha zembu ambulance yesembara kuna nda kwa sio ila ingi Kinatwa ke kuzika lelo ni accident ithimba itu na serikali mwimo utwete kilatoze atwa sheria mokoni. Commissioner Maalim ni unyokanyo kwa atoi ya matomota yulu wa kosa meo mokoni ni ya kuwa wana boda wameweza kuitana kwa madakika because they are very energetic and when it comes to mobilization wako na network kali sana and I wish they use it for positivity kupambana na wahalifu. Waliitana na hasira zao wakaelekeza kwa maofisi ya Kinatwa. Hiyo ni kuchukua sheria mkononi. Na si mara ya kwanza wana bodaboda
wamekuwa na tabia kama hiyo. Kama serikali tunasema wana bodaboda tumekubali, kama serikali tumewatambua, a very important sector in the economy of this country. Wameajiri wa Kenya wengi na wanachangia uchumi wa nchi yetu. Lakini hayo mambo ya kuchukua sheria mkononi, ikiwa ajali imetokea, tumeshuhudia hata wakichoma watu, wakichoma magari, na hayo mambo si mambo inaweza kufumuliwa na serikali. Ukanyo muvyoni wamwa kula kwe matatu natwana ila sithete ikonetwe na mbanga mbingi ila sithete sikite kanthini wa county eno ya Makueni kuma mofisini ma county commissioner wa Makueni Mohamed Maalim ni wonyo thuthio kula kwe ana bodaboda na matonye kutumia vino la metha maitumia kweka sindu itenzio nthini wa kweka sindu mbailu. Mutongo TV kuma mofisini ma county commissioner alame wote county ni ya Makueni ndi reportia neta wa Caleb Chalo wa Mutunga. Tuitiana nake Caleb Chalo wa Mutunga tukuhatiani na mwandiki tu wa Mauvoo Benjamin Mwaka valo kutuelesekana itina wa minister muveani wa uima wa mutahi Kagwe kuetekana umbano olova ni wekwithwa wa ngwatani ya kutetea mavata ma alimu nati taoteo tonyeka nundu wa kwithwa me aingi animatonya kunyai cha wa corona yu atongo ima nati ni maasiata makwende na mivango yo ya umbano osu wa thandatu ukite. Ngusanisio kukonya umbano imwana chamani kinene cha kutetea mavata ma alimu va Kenya cha NAT no siende kuikinia view mithene tatu mbewa muthena ula umbano u wailete kutwaiwa utongoi wa iluvyo na ulo wanikite ngaliko ile ngaliko ya mwandiki munene Wilson Sosion na mwene kivila Hezron Otieno wanikite kukonya undu umbano u wailete kutwaiwa mute ula kwe iyo nuna voiwe ni muvea wa uiti ula unendie NAT ikuisya umbanosu kumano na wia wa ivyo vya wa corona. We are set, and not just set, we are fully set for an in-person voting in the forthcoming special delegates conference. Kuyanana na ngaliko asosio umbano waile kutoiwa kwa kuwatia nziacha matuku ya mitandao ukewala yukwe umonde wavuthiwa vyoni ngaliko ya mwene kivila Hezron Otieno. We have security that is enough. Security in form of security, not in form of goons. And so let them be assured that we have procured enough security. And all is set for the special delegates conference. Nindini wa umbano wa wathandatu ukite vala a member kuma mbongeni sia ngwatanio ya NAT mavaniwe kukomana na kukuna kula kusakwa a member manza manene kwana na muvya wa uiti umbano usu na uloa ilita kuwete pamwe a member mbe wangili umwana mana nana ni ovadhuka nuna mwolo towa silikali wako ukitana kuneka kwa wa corona ni kuidhua makomano manene ma imwe kwa imwe ni makuniwe Mungu. Dilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kumava musieni wa Ilovi Nyenito Benjamin Mwaka. Tuitiana na ke mwaka tutheye ingile mbetani ya ukamba vala kwitha kibwezi ye kumbila wa ni munyao yu ekali makimbo na ila ye makindo ni kukibwezi kauntini ya Makueni nimavikia na kukwatana na kuambesya ikundi tawa kimiwa beekeepers na alani aimi mauki wa nzuki vala methiwe mayelesya evinda ila kwesu atawo nzuki isiwabasya oke mwingi yu aimi a nimavikia na kukulia amwe kamalike uimini wa oke wa nzuki na kuweka kwasya kana kuyena mawia. Kennedy Mwalinge na ilivoti. Withia uwanzuki onavamona kutoki uwanzuki na kutoa sokoni ne wiminola kwa vinda ya sayu ithito wikinite muno kauntini ya Makueni na muno sioni sia kauntini ya Kibwezi umilono wa sua na ila ya udholono wa sua nzikayone sia kwa mana itumi sia wimiu kwithawika athite muno sioni ii nitumie ndaya tu sia kwa na kulikandwani kukomana na mwema aimima kuithia nzuki ii na kwika unenanya namo. Chalo chakwa kindu yamba kautu ni wa Kimbo ulawe kilomita kauta kuma sokoni wa Makindu valango manie na kikundi cha aidhi manzuki kikundi cha uidhi wa nzuki cha miwani valaka vindani kalangu na mwene kivilo wa kikundi kiumbele isi itumisia kuambisha kikundi ki cha uidhi wa nzuki. Uimi wa nzuki nduingwa mathina kana ndui uito monene muno
na ni wia wa atumia na muika ala mendewa nundu ni utonya kuime binda jela kwisiwa ugethia ni wa vesti na kunu ndu kuma wina miatu withia wa wizi kana ibinde yasiwa nutonya ketha o kwikumu ugaketha kavindani kau nene ndio manondo matumanzu kisiambisia kulika miatu niyo etina kumianika na u niwe usungio ulangwatie ibinda ila ngwenda kwanika miatu kana ibinda ila miatu itenzuki ninuka na motiveta wa mutaa na ngeva na masoso kana muboa ngakuluta miatu isu nayo ibinda na kuluta na kunika nithia wanekia muteo wa utea nzuki na nzuki ibitile ila niboka nzuki imwe ya ucheki na ithoke ya miatu isu o nzuki kwa nzuki ne binda yivika yuka yambi yotua na itetua miatu nezu uyithia inethwa na nzuki nthini wa miatu yo itina wakwaneka miatu iyo makua ivinda yana tambe wa kutwika ni maambisia kutoa ila kwetho ithea kwambia ngo ila kwa ua nikuka kuketho ithea ya miti kana ulaukua miti na miti isu ya lauka nitithia watu izi tukua mia yili ne kana mwayumwe na nusu no yuko thela nitwithia watu ene yuka kupobela kana yuka kwitika nitwithia watu izi peuki nitwaile kusitia miatu na twasitia nitwithia peuki miatu ila menini ni ukua mwayumwe na nusu ne ila menene no ukua o karibu mia ili na nusu kana itatu nawo uimi o wa kuyanzuki we vaita mundu la wo menejineza ulo azubi yanzuki we ya ite iye uthina kana ite uthama nutonya gwithwa na mbeza mbe wa mundu wi ubizini wo nzuki ni mayi laisi ne stress na yo mituki o kuketha kumana na kwitha vekilungu kiini cha mwikala mekona sena wiau na andu ala ingi mea mwaitu na atumia uthuthu no umwa kwa mwika kulika uimini uo kavindani kala metele kuandikwa mawia maofisini yuketha ni batonyeka amuika ala mateu yani ibindani yi o maya ile kwikala mana ni maile kuvinduka makona kila chatumiwe mumeana kuvika bubu nundu wetha imethi o maka nethe ai ketha o kwizila nzukini ni mailo vinduka kethia pamwe na kwenda kuthio mantha we laisi ndwi mathina ni matonya kuthu kumoka matethia muno ibindani yukite u niwo woni na wendekithio wa IMA yulu wa mathoa mauki wa nzuki mathoa moki kisioni ta kitu cha makindu methia wana mathina nundu alama wao kini bloka na maua kwa bei muthuku nundu maua undu mundu wabanga ethani abanga yana 50 akuwie kilo ni jowa na tukakwata andu permanent me na mubango woki eithoka uka export wa kanoka twawa bandu tonya kuma mbesa uki ni kwithia ni watutethia mbe yange wondu ututetha chevindani kumana na kwitha IMA maumangao ni nzuki kavindani kalame utwa na wengi miato yo ivamiao ni ngeina na musi akithekane tanthe IMA ni menda kwambigwa kwa kinando ni serikali nene kana ona ila ya county ne kana kuwangwa sia kutwa kwangela utalo wa miato ila menayo na kwikia wiyo wa kusia nyamu ii wiyo wa miato tutina ija kuona mwiru support kwa umukatu support ivyo no kweyo yangwa isu na tugejikia mawaya azu kwizila kutunenge kutwikia mbeza kinandoni tanzia imwe ya kwikithia umi undu na thela IMA ni makule serikali kwikisia theka wendekithio la wembe wa mbunge wa kwenda andu anthela ni IMA nzuki kwiyandikithia na kukwata license kula kwa serikali sia county maiweta kana u tiwailu pa serikali ni kwenda ubiticha muimi wa nzuki nondu ndio na undu mundu tona kumandana na nzuki ngai akeza kumwiwia atia kamwete nzuki kalika miatuni na serikali ienda kukoketha vau nithi mailite kumandia isoko na indi etha imeaja pala twathiuta ukindi yu twathiuta uki makozi yao kotio nagu lakini tiku nondu twende na uthuthia muika ulike withiane wa nzuki na yu ila mekwambia kuwa be kotio kuibwa
namo mewa kuthukuma kwi pina wese kwithia matatona kwanika miatu nima katukula je makulio mwetu thuthia tulike miatu ni na serikali ya jatu ibe miatu ithiko twelika kwito withia na sala nene na withia aingi ni mambi yo kwango ndone wa miatu na no kuthima kazi aende serikali yose wiyozuyani kene kaneti lekoti. Ndiripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma utuni wa Kimbo ulawe Makindu kauntini ya Makueni. Ninye Kennedy Mulinge. Na muthiani kana atandithia mangwa cia mitumba musini wa Masaku kwi iyo nimavikie na kunyuva ndongo ingi na ile ikwithiwa si matongwesia kwa ivinda ya miaka 5 oingi atandithia nimavikie na kueta tamata nendewa ni undu usakwani osu utwaiwe vala masitwa mewetakana tamandikitwe indi tita undu kwitha kwa kunewa mwanya wa kukuna kula. Josephine Mutiso niwe unyuviwe tamwene kivila mwandikitu wa Mauvoo ulani Daniel Mwangala na Elivot. Na mathukumia sokoni ula wi musini munene wa Masaku ni monye witeno kwa kaunti ya Masaku mathese ndevisi ya soko maelese kana biasala sio ni kwatite ukono munene nundu tevindani ya wa corona ndula twenda tutethewe ni county government kalikoni ya ki biashara wa mitumbani ni ikatusaidia muno na sanitizer ivindani ya COVID-19 na ikatola ngila koti kalikoni ya license nundu niteva license tikaiva ground rent ona security ya usungi wa bani ditwejevya kwa county government ikatusisio ngalikoni imwe ivindani ya COVID twitha twatunga muve. Witano wonyone Josephine Mutiso ula wasa kuwata mwene kivila ndeni wasa kwani ula watwa iwa sokoni o wala nake Anton Musimi wasa kuwata mwandiki Anton Gikonyo asa kuwata munini ya mwandiki Nicholas Mutesia na kietha ndasa kuwata munini wa mwene kivila na Esther Singi asa kuwata mwi wa Kinandu. Na indi members itasa kuwa Angelina Ndambi, Bernard Katua, Mr. Kimongo na Sylvester Mulinge. Isi ni yonza amele ni ba itongoesi mitumba open hair market. Ni usakwani ula wene viuve yingi indi oitina ni mesie kwithiwa na usakwani wa Mauvoo na Masakuwa atongoi asu ala yumetha mai matongwesia kwa kilungu kingi cha miaka 5. Daniel Mwangela, Mutongoi TV, kauntini ya Masaku. Livoti yake Daniel Mwangala kuma kauntini ya Masaku niyo yatuficha muthia wa Vilingi wa Mauvoo kiokoni cha umundi indi katika mbotho unikutha tusiokethia na kilungu kimwanya mathangone ni nake Elena Mwende ni tawera stars kithuku wa Nzomo ndukati basa. Inu ni Mutongoi TV. Musese witu mwendwa Mutongoi TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alameva ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iko kwa Mauvoo mbenge tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu monza kana ututumia email kwisila sales@mutongoitv.co.ke. Mutongoi TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile biasala situ. Kuvitana na kuvitania ndeto ni kindu cha kawaida andoni. Kila kitakomana duniani no siema na ethiwa andu nimeukomana nonginya makalanie kwanzia emwe kanenge na nicho kitumi miao ya seovigwe. Saingi utonya itha uvitetie na saingi utena mavetio. Nutonya kuovwa nundu kulea kumanya nzia cia kwitetea ona utema vetio. Lilikana kuvetia utesi kuituma utovwa kotini nuseo ukekala wisi yela wambe ya kukila muvaka. Wewe nipige picha haina picha. Utaona utusi yote.
tukomane kilungune cha usili kila wakatatu kwambia saa 10 na dakika 40 cia wio pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba miao na miamulo kwatiwa. Nikwacho kile yote akunikisio musiaisi wa Mutongo TV kilungu ni mbisuni kila kiku kila wakana kuma saa 12 na dakika 40 cia mawio. Party chips ni size tu chips tulanga tobeke potato jisni lu yaku ni nama mvie ni mauta kitunguu na via kitunguu saumu chete musamo muselo uni so anuma Mombasa ukwaju ngwaso wenda udipaya mbuchari usakwe na masteki rosa kwa yene vindi bisoni dia ya Mutongo isa 12 na dakika 40 sama weyo kila wakana kilungu ni bisoni muyo mbisoni. Watindata museisia mwenda wa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba ni kwate muthenya wa kuwa kwela na wakwendese nyi muthenya wa kwa musiovyo na yu ni na ukethiana na uthoche kilungu ni kicha wiyane wiya pala tusiasema wiya meki wathukani tuka mandakana mawiyani matona kututethia na indi kutotea kakima yulu wa mesa muthenya wa mina kuthela nundu ndethesi nundu nengete aume education nundu ni wibo na ni ukoka na lazima wakwata mbesa tumanono toitumia neta mundu ithia yanda kwambisha uyo no kwenda kumama mbe undu akwikalanya nandu pe susu wako wibaya musi ute wewe aloni ake wewe mwana ake no wosi aloni na kwesa kwepwana yunde seloni na andu yikalanya na monesa maga kusuisia nduka nyini tawo Steven mwamanena okethia na no thoche wena kwa Steven mwamaba vi ngwatanio ya mukamba wa mundu aweka na ngo imwe atasukumitwe ni mundu asukumana navuo nginya ukesa kumilia muthia ambie kwina nekana kanini lakini nyako ndamanyaka na ikinengo uba etawa Timothy Mutesia 1DC wala inengo mingi pyo kuma ba ukamba witu nyeto wako ketio bela tafadhali ne kalao ngina ukesethia my mom wito ni wenda wambe wito na kemba wenda kwina wa gospel walita kwa makero chambe umutangie ndarau sana amenifika kopia lakini siku moja watanivulia kofia ndu tuwita kinengo kitumia wa kwanza ya mbinge kwa mandhi wa mbesa kana kwetanithia ukamba ni nthi ya inengo kivathukanio twangelekanio kwina ilano kakuboya nienda tataunzungia tunalia kwa sababu ya korona Mungu Baba kusola kusemba na inengo ingi mbingi iloele kilungu cha inengo wakatano kwambia saa 12:30 cia wiyo pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba pneumonia no wau ulori kanthini wa mapui makana kana kama mundu muima na kana kena pneumonia katena itwa nesa netona okowa deni wevinda ikubi muno pneumonia kwa kawaida yoka na mawananio mana kana kena pneumonia ikatona kwetha kaikoa cha keli kwetha na bina wakubeba kwetha na bina wakubeba na chao kethia waisa wana kaibeba kwa mituke ukona kailuma
ukona mbao cio kandini ndo kabebete mbao ni cio kete ndini na ukona kae mutwe uendania na kilebe batumita head nodding ilo ukona kana kena signs na symptoms taisu ikwasia muno esine pneumonia na no wau ula utaiteto kwa mituke utwanda kuwakana ndenwa ebinda ekube muno pneumonia yetawe ni sindo nyingi tene inaitawe ni bacteria sasa era tumita pneumococcal na haemophilus lakini baadhi yao ndo twana kuvalikania kana ni viral kana ni pneumonia kana ni bacteria kwa hiyo kona kwa ndeke na thina wako beba kwa mituke ke kusinda kubeba ke oluma mutwe ugetha wende na kile beba yacia ida yacia kana kau nikawa muno na nikaelotwa sibitali katethewe kafika sibitali ni bonda kitali utwana kwa mwa severity kana wau wakana unene betata tulatwe na thina munene na lazima tukoma thina wa sibitali twambiwe nzeve ila tumeta oxygen na twenengwa ndawa cia kutonya Inu ni Mutongoi TV. Karibu mwendo musese wa Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba kilunguni cha mathanguni. Vala twitha manya kila chandikitwe ndini wa mathangu maitu manene nyenita Erastus Kithuku wa nzomona mokone makwa nina ithangu ya The Standard. Na kwa nitawalena mwende wa mutinda na nine thangu ya Daily Nation omonde. Na ndisisia uthiuni we thangu yeni tukuona Mauvoo ala mevome kwasi kana ambunge nimethiwe mayiki ya kisi kana makwasi kana sindu ile nethiwe ciambatiwa bei ndini wa budget ila tunethiwe twasomewa o chuma kina bawitina ni sindu ila itumia wani common mwananchi na isielite kuthewa na indi Mauvoo asuni ngutha ndio nengelelia moko uliku ithanguni ya kana na tuisisio ingi uthiuni we thangu yetu kwithia Mauvoo ma Musumbe Uhuru Kenyatta wa ndito pato kwiwa itina wa atembea ukambani mwayo sungi no kwenda itembea kauntini cia Rift Valley Wasinigishu Trans Nzoia ila na Nakuru lakini bainenganitwa ni matukome balo kwenda itembea nikanetha isi cia mirati ila methiwa mabitukithia na isi cia balevi kijiti na indi Mauvoo asuko likwingu ndango nengelelia mo na methango ni ya katano tuisi cia ingi uthiuni we thangu yeni tukwithia Mauvoo makonetie World Safari Rally ile kwithwa yene Naivasha na ikwatiwa kwambia muthenyani wa katano Mauvoo asume thangu ni ya 38 na 39 ingithongo nengelelia mo na indio ithangu ni uthiuni we thangu ji tukuona Mauvoo ma ula ni governor wa county ya Masakula ni Mutua na governor wa Makueni county Kivutha Kibwana maisisia milati la mekite nundu nimekwikwatiwa kwitia kivila cho sumbe mwaka ukite na indi Mauvoo asuko liku ningwithangu nengelelia bona methangu ni 12 ya The Daily Nation. Twisia The Standard no Mauvoo amweta asu lena etha ayukutavya mendini wa ithangu ya Daily Nation headline nene kana Mauvoo la maneto wito ni kana Wanjiku wins as MPs reject ya tani taxes na indi ni kana ambunge nimethiwa mavikia na kuleana na imwe kati wa sindu ila ciongeletwo koti ni muvia wa Kinandu vala okwo kuvi ni kana thoa wa chapati na wangima nutonya kwithiwa withea na ita wa 0% tax ya isu siekumwa koti Mauvoo asuni ngonengelele mo kwa witheanu ithanguni ya kana ya The Standard na tuisisia othio wa ithangu ino ni Mauvoo ange miokonia uteti vala principles plot nasa fate amid mistrust kana ndongo itatu nene nthini wa ngwatanio ya nasa Kalonzo Musyoka Musalia Mudavadi na Moses Wetangula nimethiwe mavikia na kwitha maikwa mana kwi iyo na kunenania na vena Mauvoo meweta tamatonya kwitha mayive tanga thini wa nasa na kuvikia na kukwatana
mo me atatu kukitekebela cha usumbi mwaka nusu tuendete na indi measya kana measya Raila tiwa kwiki kama Mauvoo asu ni page 5 ndeni wa The Standard. Mauvoo angimana yoto wito ni Mauvoo meo kwenye kisomo wala shock of 160,000 guards who dropped out of school over COVID-19. Kana amanyiwa ingilia na imona miongo thandatu ni manethiwe mavikia na kwithiwa mayuma skulu kana mayasi oka skulu likana skulu esi abingo nondo wa corona na mayasi oka na yu wetwikana kana tuasu onde maethiwe maitwawa na meno kuwa miaka 15 kufikia 19 na Mauvoo angimana ingeto wito Deni wa the Standard ni kana Uhuru condemns Europe's unilateral decisions. Ngonengele Mauvoo page 6 ngwelese ni chao Uhuru withiwe aileana na chona inde Mauvoo angi meokonia madhau na wakelale na water via stars rallying for safari rally. Mauvoo ni page 45 ya The Standard. Na tuithi ithanguni ya kana ya The Daily Nation nutukwithia Mauvoo ni na utabia ma MPs ni methiwe maitha cha muswada mbungeni mayasi kana sindu ila ciambati iwe ni sindu ila citumiwa ni common mwananchi na no kwithwa ibinyiwa muno kwa ciani wana ibinda yiku covid kwi munyo wa corona ula withitwo binyite andu no kethi andu ni mekuwa thayu wina binya kuilila chao ya chomesani na ni methiwa makiasia kana mukate ni ugo kati wa sindu ila cinethiwe yambatu kana tax wa yambatu kana wa yongelwa isululu motorbike na lewa siana kana infant products na digital kana sindu ila cia mitandao ya kisasa kana tax ila wethwa wekia credit kana data yaku undu kwithwa witilwa kana witaxiwa na indi ni manethiwe maithacha nini muswada usumbungeni kana mabingeni kana makwasia kana selite enda sina 0% nundu sindu icio tumewe common mananchi na indi mayongela kana maisisia sindu ile ingi itona kwete kana itona nenga ndito ukwati watu kwate mbesa ila sikunda siende kana na indi yulwa maundu asuo ndeme kiitwe ya tani etwikana kana ena deficit ya bilioni maana kenda miongwelea kenda ila ukwikwatiwa kukoba kwa market kana kwa kundu kula utonyo kwata mbesa kando na isu ukutwika abete kwa atwika no ubeta koti wa isu sienda cia talilwa kana isu cia twika ni basic needs cia situka na cia common mwananchi no kwithwa ena wito munene wa komana walo kwenda yumia mbesa isu kana kuongelela mbesa isu kana usu ise budget yake na indi Mauvoo no media idanguni ya kana ko liku ya The Daily Nation na tuwe idhanguni isu ya kana ni Mauvoo atawani kana MPs in move to lower cost of ugali by rejecting higher tax proposals kana zama ya maundu meokonia mbesa na kinandu ya mbunge nene itongwewe ni Mwandu Gladys Wanga ni maithiwe mavikia na kwitha mayendekethia kulea na imwesi ya koti ila si tukanito na kuambatua na yume endekethia koti kana koti wa mutu wa mbemba na mutu wa ngano ubikie na kubetangwa ila nila yita wa zero rates valued added tax kana VAT wesaithia isu si hukumwa koti na nenge otondole na wote bya asini mama leumo no matumia wani mwene ndi wa kawaida chabati na ngima na indi tuwa bauni kana angimaro nya gutetheka na muswada usu ni alama vikia na kwithiwa mayimbot kana mayete vande itu ya Kenya kuma ndesi anza tomota na ovamona asina mwana matonya witha maitetheka alama umasiali wa siana nza pamwe na aimi ma iwanamo ni mama kwikwati wa kwitha maitetheka na indi tuwa vauni kana mandikite nakanga kusomea na Kisungu but in what appears like giving with one hand and taking with other yani committee eno ni kuendekithia sindu isu siena court lakini pesa ndu inge nasio siabata mono sikwitha siena court wa yulu kindu wa sisi ta mitandao wesirethia matukwa andu ingi ona wia nondo wa corona methukuma kwesela mitandao ni bundles ni kwitha yongelelwa VAT kou wetekana ngale kwenu mwene mathesia na yongale kwengi ni mavikia na kuongela Mauvoo asuko awithia no methie page 4 na tuo page 4 tata namba guma vau ni kana panic as prison warder on watch duty shoots himself uno ni muskali wa yela ya industrial area no kwa county ni Lovi niwethi wa yumia thayo kwa kwiyatha na kisasi na indi kitumi kina mbomanyekana indi kuyanana na nyanya amwe ni kana
anewi athata kavina kala unekiwila itawa deployment na nizo gitumi atheso mamlaka ambi nake ethiawe eka ambate etuni ndisa ikwithiana na Yesu kana anyway twende mbele twithi ithanguni ya katano ya The Daily Nation nitukwithia Mauvoo ma musumbi wa ndeitu ya Kenya ula ni Uhuru Kenyatta kutembea kwake nitu usini kana ni kukwatiwa kutembea kauntini ya Masako matuko miongolea nana na Makueni miongolea nana niguo nukwithwa eukambani kana elembetani eukambani umoyo na inde au makuonu kwithwa aitembea ilani kaunti ya lawegwa na utabiani wa Sinigishu Nakuru na ngaliko ya Rift Valley na indi kutembea kwake ni kusisia milati ila methiwe maiweta kana manifesto ala methiwe mainenga mwenendi ni kana aisie kana bala mabikiyete ni kana uyithia yuka kwebetanga kibilani kila wathia mwenendi ni wenda accomplishite kana ni wenda monengete na indi Mauvoo asuko likuno media ithanguni ya katano ya The Daily Nation na indi mwendo musese livoti su ya lena yulua ndambuka ya President Uhuru Kenyatta ukamba ni kambia matuku miongolea nyanya na miongolea kenda pala miongolea nyanya akatambuka kaunti ya Masako na Makueni na miongolea na kenda aithiko ya kauntini ya Kitui na nukufikia kwithiwa yekwatiwa kuthoima milati ya maendeleo na indi kuvingwa ingi ya maendeleo tukakwete Mauvoo asutwende nambe na na mathanguni maitu pala ithanguni ya katano ya The Standard mandikete 3 NASA principles plot to ditch Raila na indi ni wisineza kana ngwatani ya NASA a National Super Alliance na ila yavikena kukwata na kukitekebela cha president mwaka ni wa 2017 ye na Raila Odinga Kalonzo Musyoka Musalia Mudavadi Moses Wetangula na indi ula wa governor wa Bomet Isaac Ruto indi wene wavikena kwa thingala kwa nenge atangatanga yu ano atatu ula alande Kalonzo Mudavadi na Wetangula ni mavikena kwa sakana ni makumi ya livoti yulu wa ondo makwetha maiti ya NASA nondo measia Raila tiwa kweke kandeni wa ngwatenesu ya NASA ovala no mitukitu noni ya Kalonzo avikena kwa sia wende site kila kwitha namba ile ingi nondo no kwatita Raila mbao kwa tamu ile ngilile na 13 na ngilile na 17 na wende site kila kwata mbao mundu ungi vala kwa kisungo anaisi he will be the most stupid person edwa aketha ayeka kindu cha muthembosu kwa anituketela tuone undo kino kikwitha kiyumia muthia cha NASA nondo kimeo ni kana ketha bena ngwatani ya kiuteti ta ano masainite MOU me ana na ketha be atatu makethiwa mayaza kananu ithine tuyania kimeo nimetekelie na ngwatani yesu ya ilovunzwa Mauvoo asu mause kwa within page 5 na indi twithi ithanguni ya 11 ya The Daily Nation itukwithia Mauvoo makonetie munyo wa corona ula withitwe kwa ivinda kwa mithenya mibituku uikalilite muno kana wina uito mwingi kauntini kana kaunti la sithitwe sithiukitwe ni ya Victoria kana Lake Victoria na kaunti sumo the example imwe ni Kisumu Siaya Migori Omabei Kisii Nyamira Busia Vihiga Kakamega Bungoma Bomet na ingi mbingi ni around county 14 na nimekwasia kana nimekwitia serikali nimekwitia wito wa ila vaccine nethiwe civiga kana matume nzanzo sitwawengali kwesu nundu isu ni kusikwitha cimatethecia ukasiwa itina wa county la yithitwe itongwetie itina wa ila sherehe ciethiwe ci Kisumu cia Madaraka Day ni kwethiwe Kisumu ya report wakana ya wetwa kwithwa niyo ya inandu ala ingi tongwetie ala meno wosu wa corona na indi kwasianiwa kuma ebinda yu kuma ma report wa kuma ebinda yu between katikati wa June na wiki muthelu ni bethitwe bena andu ngilile ya na yimwe miongo monza nemwe ala methitwe new cases si report wa na indi nimekwitia wito kana nimekwasia kana nimane wenzanzo ni kana withie ni maolanga andundu mekwatwa ni rate isu ni kana withie uwo ku spread wa kana kunyaika kwa kwa ni waolekanga na indi Mauvoo suko liku no media ithanguni ya 11 ya The Daily Nation twithi page 8 ya The Standard ni Mauvoo miokonia kuitavua kwa tuma skulu na siana kuleo the skulu ni wiseneza kana ila corona yavikia na kuka na yatuika siko nisiongeleka muno serikali ni yavikia na kwa setambia na kuvinga maskulu na indi tina yavikia na kwetha yevingwa na iva no maandikite kana thousands of girls got married did not resume learning study kana ukunikili ni we kwa ni wonenisia kana makilima 8
ma skulu asuni primary na secondary mayabigiana kusioka skulu ni itina wamo aingi kwitha manatwa iwe kana matwa iwe na angi mavikia na kuitava okoguve maandikite kana kilungu cha 16 yulo wa yana ni etu ala matasioka skulu itina wa muvingo osumwasa wa mikenda wa skulu na inde makasioka ingi makaandika kilungu cha keli yulo wa yana kana 2% ya etu ala meno kuwa katikati wa miaka 15 na 19 ni mavikie na kwithiwa maitwa wa na indi kilungu cha ile yolwa yana kionanya ni 8 ngili yana 160 ngili yana 160 ala mavikie na kutwa watenekana early marriages na indi kilungu kingi cha nyanya yolwa yana ni cha imwana ila itavikia na kusioka skulu kuona imwana nasio siasio ka skulu imwana sikilungu cha nyanya yulwa yana aya ke kinu kingi maandikite bano ni kana ni namba ya amanyiwa ngilimana 375 na 5 ngilimana 375 na 5 A2 na imwana mayasio ka skulu skulu sia bingwa manenga ni itumita sia kwa school fees na indi A2 kutwawa tene Mauvoo asu makwate page 8 the standard twithi ithangu ni 12 ya the Daily Nation ni tukwithia Mauvoo ala nenda ndio nengelelia ma governor wa Masakula ni Alfred Mutua na governor wa Makueni ulani Kivutha Kibwana ni twisi kana nimekwithwa maiminukilia kana nimeuminukilia tamu wa keli wa kwenda mema governor na indi nimethipa meonania kana mesisia milati ila methitwe mambiitie pale vikiyite na indi Mutua bano kwasia kana milati yonde la wikite na nukwenda ndini wa mwaka unasomiwe financial year hii iko ya 2021 Nozo ni mwaka wa mothia by the way. Ni mwaka wa mwiso. Budget ya mazawe somiwe yo. No naisi kana nukwenda kwi tweak ya lelo wa kuma junction to Machakos with the widow. Duo carriage. Na indi Mauvoo asuna milati mingi wikite. Kule lelo wa kuma makutano mazawe to Masako. Ngalekwe. Aya sawa with the widow carriage. Na indi nukwithia wa sisi yako likunu kwithia eletie sindu ila sio nde wikite ta lelo la wa launch ye wambe wa Kithimani ula wendete wesila makutano masi ukathikumila Kithimani uka connect na makutano mwana tu makutano mwana so ukathikumila Kithimani no withiwa iweta kati usu ni project yake la launch ye ndini wa project yake kana tamu yake yambe na ni withiwa iweta sindu na boho lila wenzi yandu ila sithitwe sipa 6 kuna kiuo na 617 ila wetie sithitwe sikuna kiuo situmia power kana solar na sithitwe si andu mayebithwa kiuo na indi milati ingi mingi withitwe launch na indi musiesi wa Mutongo TV wenda kumiona kwoliku no mithia Mauvoo asuko likunu methie thangu ni 12 ya the Daily Nation. Na twende no minukilia tuthi thanguni ya 10 ya the standard no kwithia visa wa mundu Sosione ulani we mwandiki munene wangu atino ya kutetea mapata ma alimonat na munini wa Kibwana Hesbon Otieno na yu eli ni kanani vethi tunangusa nisio yulu wa unjuvani wa nat na bwana Hesbon no kwenda kivila kiu bwana Sosione wekalile na yu Sosione ni vanothi wa Mauvoo kana Ministry ya Labor na Ministry ya Labor ni naisi ni kwenda kwitha yo vasi kana yokunikila yuluo nyuvani osu na hii Sosione ameye kana you want oversee post Sosione tells ministry ni waise kana no tabise ministry kana muvia osu wa maundu mothokomi wikavikie na kwithiwa we konya na nyuvani munene wa nat na ende nake bwana Hesbon Otieno olani we munini wa mwandiki munene ndeni wangu atinene ya nat ayasekana Sosione eka kukia kusindwa ni woni wenu kusindwa na hicho kutumia kutula muti muvia uno wa uthukomi na indi tuwavunde ni wa page 10 ni Mauvoo meokonia mbunge ya county lovi wala maandikite MCS allocate 35 million for speaker's new residence kana speaker wa county ya lovi no tonya kwithwa ena mawikalo masio na vala mbunge ya county si imuvathie kimanza cha shilingi milioni 35 sia kwaka mawikalo make kana residence leno wakiwe nyumba makana mawikalo ma milioni 35 wenda kingicho
niko kuya ngothi mwana yesu aya azini mo maundu mala mekuo na nengi ni county ni lovi milioni isu cionthe cithi kwa kia speaker nyumba ndi wina Mauvoo kane ni minutile page 11 vala mandikite the politics of jabs current doses are from Italy not India ndi niwe sina yasa kana twi iso utuko ne vena ndeke no kiekuite ndosi ngili maana atatu miongo 5 na nyanya na maana muonza cia ndosi ya corona ya Oxford AstraZeneca na yu vemwe makwasia kana nzanzo isu enomie India ende ti Denmark kwa vena nuchi mamandikite politics of jabs na yu na yo zama ya maundu ma corona vanthi tu ya Kenya tongwe ni Dr. Willis Akhrwale ni vikia na kwetha ieleana na Mauvoo asu na ndi mwana mosesi Mauvoo asu yolo wa maundu manzanzo ya corona ni ithangu ya 11 ya the standard academy nukile na mathau Elena va etina ni page 48 ni yolo wa Mauvoo miokoni ya euro 2020 vala France seek a tracking spark in heavyweight clash with Portugal umuthi kwena ithau inene ya nthini ya kusindania kikombe kicha ilembe cha Ulaya kana euro na ndo wasisia vau ala mevata na mathau nuko na visa wake Cristiano Ronaldo ulani wa Portugal na ke mundu Kylian Mbappe wa timu wa France na ithau isu ithau kwa mwendo wa sanya cia utuku na mathau ange mothau kwanika na Slovakia ithau kana Spain saa 3 cia utuku Sweden ithau kana Poland saa 3 isu cia utuku na inde saa 4 Germany ithau kana Hungary ovao na Portugal ithau kana timu wa France foto vikamudialena na indi musiesia wa Mutongo TV boni watu wabikamudia wo kunikiliwitwa wa mathangu kwao yunutilwa nesa lakini rastas nukwembe isoke diana kilungu cha wa mukata kana wa mukata ena mweni wa uito studio ni umundi yes nende mwenda museisia tukathiva sana ndo ninzi oketheti ombi tuki nina aini Elena alamena meama kwitekevela cha MC ya kuya wodini ya thange na ni andu ma amwika twitha twinene ya maundu meokonia amwika na uteti kwa undu katite kuthi vasa ni nzi oketheti oingi ndeni wa studio. Inu ni Mutongo TV. Mukamba aisye ngundi yambe neyo kau indi ni siawe tina ne kavila niambia wengi mukamba ni wisi siya kusandongoi inyusa muluo yu vai kunyo muluo nondo Vilingi ni wabukwa ukamba witu ni museo na wilato ndi ito Mutongo TV kwatanyo ya mukamba ni trafika Mauvoo makele mavuti no konya uteti utandithia nanima no manithwa bandi ni wa Vilingi wa Mauvoo metha maitu mengunu kilandwani ukamba witu kuma ketwinzene mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda Anaitu maisio siya kisuani ginyamu sieni munene wa Kenya ilovi kitambasie kwata iki lalawa nundu wao ni wenyu wa Mauvoo ni wa thela itisina wa Vilingi kuvuvwa yu mwe makwata mema vyo maumete ito cha kimwe kiruanda na ngwatanio evina yu Mutongo TV nikoka memekoka kama visa alake ukwatanya mukamba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba nitwavika wimi wa ng'ombe cia yeia thiri wa kilungu wasia wa mwimi ingi nona guciie mukeka wakina mukeka ucio ukomea tumena iwo ukomea mwana mundu kwete ya mutaalamu tukanena nesia maundu ma wimi na twelito transplant sasia nata transplanting by sauteka provided with the amindoni vena pa out right in the field ni wet nondo tuta mina kulika mitwe wenda wabaluka pyo Mutonda kwitha imonda flat muno kwithi ono katema mbaro ya matambio 5 ndio itegemea nondo mbaro icio tona kuongamia kiugo nima ya kungithia no yende na kwikathia muno ukambani uimi wa kitunguu thini wa kilungu wasia wa mwimi
Kuna na kolele. Wewe tongo ke banda. Ana manya. Kuna ambia kwa maketongo. Kwa wewe masindula sembesa. Ni mazira sembesa. Wasia wa muimi. Kwambao tinainge wadi wa mukamba ula weke tumi ne mbenga na mbenga yake tendala va Mutongo TV nondo Mutongo TV niyo itongo eti kutane kote wadi wa mukamba wa mbenga na mbenga wadi no mpomete ula kilumio kumini kumanisha no wadi yawe na ndi likelo akwambelelia dino wa Fresh Monday ni chavya ngwatilo wa kelingo ingumba edition wakati tu ni wendo Wednesday na wakana ni one man guitar live na ndi wakatana chiodho kia request yako imukwa imwe na ninge nikilingu cha Benga Nation kuma saa 1:30 kila mwana gina saa 10 ya weyo nikwebwa nije tutongo eti dini wako tani ya we are the Benga Nation kama na kwa kila kwa mbele wakelo wakati ni wakatana dikoti ya kilingu cha ni chavya ngwatilo bite DJ Biado wapito wa moshi Ni chavya ngwatilo twende yale kuvitana na kuvitania ndeto ni kindu cha kawaida andone. Wacha. Kila kitakomana duniani no siema na edhi wandu nimeokomana nonginya makalanie kwanzi emwe kanenge na nicho kitumi miao ya seovigwe. Saingi utonya idha uvetetie na saingi utena mavetio. Nutonya kuobwa nundu kulea kumanya nziasi ya kuitetea ona utema vetio. Lilikana kuvetia utesi kuituma utovwa kotini nuseo ukekala wisi yela wambe ya kukila mubaka. Wewe nipiga picha haina shida. Utaona utusi yote. Tukomane kilungune cha usili kila wakatatu kwambe ya saa 12 na dakika 40 sia weyo pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba miao na miamulo kwatewa. Hina ukedia na nauba uchandini wa kilungu cha dhambala la mudhani wa umundi kila wete wa ninye Veronica siobua na mutai weitu olani friend Grace Kalama kindu kingi wese ukakule witu witwa nikaenda ngoma sie kibeti tukienda ansa na mutumia si wenda anza ukosea na nicho kumituiba ende tu tabia itumi nikendo sisi othalanye usije nikendo wane usije kitumi chaku nikiva Ndaswa likia na kuiva ikia biti nani kuuwe mwokaluka seo malume kuogela dina mwini Nionete mama ndo nanienda na vile nienda kwa Asia aume naka mombi tukiva tokani ninga na thina waka ni kwa twangwa ni kwegwa kwita wakwegwa akani kwegwa na ume ni kuona ndeto ni ile akani thina woni kwegwa unawaija mundu mukaba yono wenda wakumbone wekuna ngongongo wenda wakumbone wekuna ngongo Savali ya vasa ya mbia na itambia imwe na muthenya musio woneka kwacha mavinda masio makita akuvangiwa na muthenya kuvanililwa Mondo ao ndemethwa muthenya wa mundu munene na ula ni muthenya wake wa harusi vaikindu kieta imuyona dhambu thini wa thayu waku ta mwendo waku kwacia ninetikila Kilungu ninetikila kila kikukia kila wa thanthatu saa 12 dakika 40 cia iya wiyo wina kwalena mwende wa mutinda va Mutongo TV ngwatanio ya mukamba
vaka switi twambe uwina mama neka na kosa kuwa nyendima hela netikela yini netikela Oh my God. Leo niko out, nimekuja kutesa. Kesho siko job, nikutana 444. Ni kuambata kuambata. Tuluke. Ni kuambata kuambata. Let's recall some great men who's been fighting for our rights. Yeah. So if you're looking for me in a reggae party, me the inner the corner. Tuluke. Ni kuambata kuambata. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, Mheshimiwa Musalia Mudavadi, Mheshimiwa Wetangula na wale wengine tunataka kuwa kwa serikali, ni lazima tushikane pamoja na tulete mmoja wetu awe rais wa Kenya na si tuwe kwa serikali. Lakini tukisema kila mmoja anaenda peke yake, tulijaribu hiyo njia. Nilikuwa huko 92 tulikuwa kila mtu anaenda kivyake, 97 kila mtu alienda kivyake, tunashindwa na Nyayo. 2002 tulikuwa pamoja, tukashinda Nyayo na Uhuru mara moja. Sasa hawa wanataka kurepeat kitu ambacho tulifanya kwa nini? Nikaleta kalandi nani? Tuye na kuita tutiliko. Moto inombete cia timwe yaku niota nikata ningi niota ni kuibe yake keve mutsinga wa ula no cie kwa mulemba ndinesa kuiba sukuma ine no cie bagwa mitango ndipite niota ina bathi kwata hiko ni takota ngakuiba kolona ya vela kwata skiza tuni ya deni na corona tuma SMS waandikite skiza na yatiwe ni namba 533 noti ili 3 na uituma kwa 111. Inu ni Mutongoi TV. Endi mwendo muziaisia wa mukata nina muthocha ndini wa kilungu cha amuka fala muthenyani wa umundi otondu na watavianika na twine na yulu wa muika na uteti nina amuika elindeni wa studio na ala meyumiliti na nima kwenda kwitia kivila cha MCA no kwithiwa uima manya na mayuko taviamo meti kivila cha MCA ngalekoni yiva ono yovoneka nano otunene kwisila mitandao ni jitu ya mikumukanile fala ndeni wa Facebook ni Mutongoi TV ndeni wa Twitter tunenda nye kwisila @Mutongoi TV ke @Erastus Kithuku na namba yotumani mukuve kwa alama SMS na yoni ngwe ya vaindevi ni ili 395 ili 395 na namba isu vaindevi vaikendo otilo wavikiana kutuma ikulu yaku kwa ainima kwa kana woni yulwa onenania ula tukitha tutwaisi wa amuikana uteti na ndeni wa YouTube ni Mutongoi TV official enda usubscribe na ndo wisaidia maundu mesa wasawa na muthia ni ndeni wa website yetu ya www.mutongoitv.co.ke Nita Erastus Kithuku wa nzomo tutamba ninginya muthia wa kilungu na indi nina muthocha muno thini wa studio na tuyambia vaya tutavia masito maku nuo na indi umeteba masito makwa ni Erika Tumo Musioki kwitone ku ya Kibwezi wodi ni Athangi. Aha. Yes. Na wodi ni Athangi
kuone kumaanisha wenda itikibila wodi ni athangi nenda itikibila wodi ni zia athangi okay, karibu sana. Asante. Na kwa isito kwa ni Kavutha Junior numite wodi ni osi athangi ila yendine wa Kibwezi East kundu kweta wa ituma kuni kwa musi ndikwenda gwetekibila cha athangi 2022 we niona umundi amuika mathange ni mayumile na meaze menda itikibila na ni mwezi no izi no zida twine na twende indi mwezi kibela kiyetu no umweno wokalika na niona ba mweli no mwezi ide omwetu elesia indikezi omwasi ndai ola onge akakwata mbawunge kana bakathiata mwezi ide omwetu elesia isu indi tuyambia no kilungu ni amuika na uteti na ni vata mnona kukula yukuli no kabina kala na komana na ndongo isia amuika ndiambia na kubwana Katumo mundu wa amuika ena yanya ya kutongoza mundu wa amuika ena yana kutongoza na kila kidhake maana na kila cha muhimu sana na tele kuika ni kweyumilia na tiunga mayanani nundu withe andu mamuika mena exposure ni matembete kaundi mbingi makondo mautongo magwana akukumba tene twithie tutongo no ama ithe maitu atukewa ati atongo imaoni na unendo izabika unajua kesho tukifika kesho tukazi ngine kesho kwa hiyo ndeke zabika kwa hiyo tuazini ni umundi Kavutha Junior mundu wa mwika utwika alikandeni wa utongoi nondo no kemwana miaka yake no minini ni witha muno no kwendwa ne ndini walika indi abalika ayambia maundu ange matekweleka no woka tukamwiwa ko ilavu nondo ena mbesa ane mundu wa mwika na yanya utongoi mundu wa mwika ena mwana wa utongoza na kendo chambe twenda twambodi litinotion yesia mundu wa mwika deso utongoza nondo o yutwe leadership it is a God calling ni weto wa ngai na ngai ni wo witha wa nyubite witha ni wa tongoza na at past ni tonete leaders mamoika manengerwa gebela netina magegara uketha ni mona nya nzia yowe yoteti kana yotongosya kwa umundu wa moika ena mwana wa tongosya na yu trenda ikindu tuki implement 2022 ni kana twani andu maba yathange kana kindu kino gikata no kikike yu ou ni goto kwetina nondu itheta wana youth ikwara miyebo na kindu to nene anondo ona oisanga na wa ba Jacobs County Alfred Motoa iso enenda na ise ide youth to ando inge na motongo iko betani kula na niwo yu ando amwamwika ni ingemo ni inge na motongo iko betani nyao ni kula yukilage bono ko dio sisi zando mababa youth anarika mose kula 2022 ketha mwanarika atongweze na twendo kibela kekende ide tekwenda ibela inge okay kende lakini kwambe yombunge ugavana president twekwenda mana na wala makandika uwo bwana Katumo ni kumaanisha ndo mungi okwase bana bwana Kavutha Junior mweno weso wa kutongoza ibela tezo cia mbunge ngavana kwamba ni ngulana na bwana Kavutha nondo mutongo ni mutongo na ukazi wanawathi bibiliani Davidi oziwa leria na paya ndo maibo maina bina na maya neni lakini mataa wezi kwikata kozo matongozi so long as whether we na sober mind na we na leadership skills ila no tongozi andu nuisi agwa atwanangwa ne kwazia mundu wa mwika alikakibelani akwata mbeza mbio nywe ni okoli ati umundi Erastus ndu mundu wa mwika unuka ba nywete ndo ka ba nywete sawa kila kitu maana da ni discipline ndu whether you know so better we wako ba mutongo TV no mwende neza wena ina ugamba wonde kila mundu wa mutongo TV ni kwithia mwena woni kana nemu kwenda mutongo TV kara izonge nambe na kwata ni mwana youth kinye Katumo mwene ngakwata bozina kibela kucha thangi ndina mutoko ni musio nene lo mana kana pia ndongozie atumia ndongozie beti ndongozie amoitu na ndo mamwika kwa une lazima na kone ni kilelezo ando ni azu nikaambia udhini nywete chao mbona ujinde nusa
kana oyu ndika ayo kabina kunuka hakwa tangu mao kwa tembesa mbingi niwisi wetu mheshimiwa oyu andu muno makwesiwe wina ngumo oyu Erastus nikwetha ni host ya no host ya ndo sawa TV ni kila wakati nikwetha wina ngumo isu no wenda ko masako tangade kila bantu ba HB unyuta nikwetha wina ngumo aye it is not that the issue bani yati no akwata position tongozi ando maguneza na ngora pena sisi ya babu wino sisi ya Jagwa sisi ya Muhammad Ali sisi ya Omiasmo the alama sakoto me ana youth na ranking yao in terms of performance ako mundu wa muika enda kwikaneza oneke ngwatia that is the difference na number 2 the reason wana tutio songa nikwithia nikoza ndio pothi yatumia sawa lakini kwa kwethia mundu nwaza kuwa ni mzee and around 55 years na wathi ba ya mbunge sawa athiethia mundu na 40 years sawa mundu kwa imani ethia mundu sio athina na V8 sawa ngailanza mundu sio ina upload several na mwatu wa mundu sio ba ya mbunge na then exposure mwana uswe leo thiba ya kero cha mbendezi ola mundu ndezi ya mweni urona musakui ambo sisi ndo na kwata V8 yata sawa ambo sisi ndo na kwata plot yata wakwati lakini mundu wa muika uthiba ugathie wina miaka 50 years sawa na kuina miaka around 29 30 sini sawa uyo nakakandika nini aya mundu uyo nakena kakala ndo semba ni mundu uya nenge ndo duka na kale sunene let me tell you kana kuanza kitu ngine tunasema mundu nyo mundu ti wajika yako sawa andora majika yako ba mathio nakalika nini wala thina ko sawa ko with the opportunity nini yo thuko mato maku kwa yamusi etwa kweza sawa yes aya kwati ikatuka weka botha na be kuda no kulia utana bigena na kwetha wasongea kaka botha yesongea no ndo no wa risk kino cha kana mundu wa muika ase mwendo bandi baba ni nini ambeka kwati ya kaka botha mbona na ngoka kwaku na ase kana ubange maendo manyondo kuthi ni kumanze kana mundu wa muika ndeno tonyi wa kuoza kibela chombunge na senator dina manjo wa manager there's ya mwene evidence na sia kibela cha rangi yutu payingwa ezini kibela cha ke ugwaja chwa mbunge tunde no wathange kula numete dina sagwiwe mwana riko ukweta kibela cha mbunge na yathi ano kwetia no ton ni kibwezist dina zo mwiwa dina sagwiwe mwana riko ukweta kibela cha governor dina wa Makueni dinaweza kuwa mwana riko ukiti yo president ndeno wanyao wa Makueni na siaba athange pena yana kibela kicha MCA with ni chathi na mwana youth no kula twena sio na tiki ndo tukwetha twena nzikana choke kula sipo sia youth sipo kula sipo ekaniti bala bwana Eric ni mukulie ni choke tu maswa mundu wa muika atatongozia ketha support hivyo amwekanya tusine moingi indi twisa hivi ane sawa mwina kabotha ba mwina otonyo wa mobilize andu ingi baya thange indi traffic yo nyuva nini bedio uo kweza iwe ola jamaa Eric na kabotha ona menete kivila makweto ngimba nicho kithana thina mwina ama mwika juka kwacha no kete nengalini na azia kwa WhatsApp anondu ando ne mezi ne mutongo TV mundi nina bona kabotha mwana omwe mutumia munengete nda yako yakwitwa ndimu etesitwa ne wasia imwana isu siendete studio siambo the industry eri ikamanda we sawa kabothe we na kwa ne we yani isu number 1 sinza sawa mwa manda we to tukamanda we kwa industry eri no see it's that notion kana ando mamuika maiso tongozi na we they iyo ndo unakwila we nenda Erastus nendo some wetuka mutongo iwao ni makwatia na by so doing kutinda akwita mutongo iwao ni ala ana mamu kama imbo na wia mayaze neza kuungama andu amembo sata nina kwa Mungu nyokutumwa na asiati ni lazima iwe anda mamuika process yana ze na tisonga na mbe ya leadership no mundi unungwenda andu mako mathange matongo we nela kumela umuntu ngamiati umundi andu mathange nenda tutongo we 1 2 3 ngamata be number 2 nyine ngule na kabotha kana kibela kecha usumbi kibela kecha MP cha senator nyine nguya ana youth monde wikisumo we lobby we Mombasa monde meju ona butange ona meju mili ite position kilo kwenda nyine mwana youth yule kweza kuungama nadhani cha usumbi kuzino ngo support ni kwenda tuna fresh ideas na ojima ndo ni digital sawa
utene exposure umie kwa musine na unoza kwewe na ndene exposure uyuko wethi andu manyowa ini andu awona uyambie kwikimiana kuna mundu wa kanisa kwisha ndo yaya andu angene zibana kavuka necho kimusi ya inye andu mamwika kuliko tongo ine nondo netwese nesa andu mamwika ingi mongamie netwamonie na ikini nondo mena kula mo kama nengo mbesa mwika kuthoa andu mamwika twika ni nzambi ingi what is the problem kendo chambe in notion isu ya mundu wa mwika ndeso tongosia yethiwe yali kama tuone kwa andu ingi nikwitha wona musei ona kana kayenda kwikwa kasia we yobikie wende no manie land na seze okugwa ndeto izo na ke mundu enda kuona nyanzia etona mwikana etona kumelia mwiko onge na yu wetha kendo kenge amwika mata sindani kula kulea kosa kula ba misine nongwaje kulea kosa kula misine ezuni nyao ni fact emwe etumete amwika mateka esi ya amwika na kila kenge no either maito nimenda wala mwika masiaita makamea we kula tunenge hiyo na you notion izo ni watu kwenda change vyo nundu twenda kusakwa kiongozi wethe wabikaba wazeke vela kia mundu wa mwika ele kukwete grievances yake mapata make uketha mapata azu ni wosa lakini wewe si ando mama iko ipenda gap ya ethia motongo yula wewe na miaka 50 kama mheshimiwa wakati wazi ethia na miaka 50 kwambata nwezi wetha baby na mono ku approach mundu zino kwetha no ukia lakini ethia ni kiongozi yao o wona no you are hench nwezi ndo mama approach ukamwe abeilio na beilio ukwisoma na kana pembeza itebo ona muzi wa kwata ndete kukulia kiongo tendete kukulia motongoi uketha we mwene no we approach bala be motongoi you twenda ku bring kendo kilio na nezo gitumi muyumelete andu mama ni moto tuyumete aya mbego ati uba ini ngwa kwenyu nende mwendo musese ni ndini waonena ni awa imwe kwa imwe bala ni na ke Kabutha Junior na bwana Eric Katumo amwika anome nevano mena mema kutekevela cha MCA ward ni athange nikwa kibwezi ya milioni wa swa county ni ya Makueni kethi wawe na ward kana ikulio ko wesera ndini wa ile itatu kenda imwe itano ile itatu kenda imwe itano mautumani menyu ningwetha ndi masoma na watu mautumani vaindevi ni free ona kwa alama tuma mautumani ni mwisenesa vaimbe motilawa na ndeni wa Facebook twe live ndeni wa Facebook na ndeni wa YouTube na ndeni wa website tuambia na Facebook ni Mutongo TV tuke ndeni wa YouTube ni Mutongo TV official na ndeni wa website ni www.mutongotv.co.ke Twitter ni @mutongotv ke @erastus ketho kunaindi ndeni gutuma mautu mani menyu ndatika mbotho ciokete ngwitha ndi masisia undu mukwasia ndisioka kwenyu ndisioka bala bwana Katumo otwende ni mwisenesa kana kisiokete maendeo kisiokete netina muno na ekulia kwa ni inyuta mwa tongo ima mwika na nimo yanda TV la umundu wa mwika atethe asia ata kwete maendeo ndwani bwana Restus nenda kukunenga a scenario ila ndiwe na mema kwenda kwete kibela chake cha MCA wathange nene kiito na mendine to Katumo Cup tena kunie ni ile kuma wakati wa covid na ukiene dia akoni mwana youth nene sikana andu mamwika the moment mama school na maana ya wakwika ni kuchonga na kunywa na mimi nakwana area hii ekani kiando ma tournament hii nikana ni makimbisi neki tournament ya 2 months na tuyuko mina no ninaosi imwana itano na umya kuthange na itwa kitwi wani ka training mobile na sales isoma and abisi ya Katumo kuuta kila ndo kutabia ta kana ndo pia ndo mathange nikana maendeleo tu kwenda ni maendeleo tilas ndo mazi ya MCM ndo mageno watatu na utungamenya kwa oversight na ku represent ndo yame kwa musini lakini tamotongoi without wane ngo kabina tiza sawa ka ukolia mausio mekundu one nyina ile ndo ku market wi nene kukara nunu asakuwa wathiba ya mbunge welo na mashirika kama na mashirika ya kama na mashirika yengi kama na yengi sianezi kujiba ya thangi ukosa ukekara kwa siku 100 bandu ukosa mashirika ama bako twa ku ya misini mageka kindu na wekara mara na kweka number 2 tamheshimiwa ukaamini sakuwa kila cha muhimu sana wele kweka
nenda umuntu ngaza kuara kuta mheshimiwa wa thangi nenda kwa chana amuka saa 12 ndenyo kiwu kwa minister tuna minister several ma counties na amuka ndenyo kiwu kwa minister fulani kudhani ni wa agriculture nenda ndenyo kucha ikunake amwe ya minister ni uzinyi kwa kwito thangi ni kumu na nenda saa monza ndia lanji kwa minister onge tiza sawa kwa malelo ndemuyati kwa kwito malelo magwa tiza sawa kuni kokola kukolya na ya weyo nyoko ya kwa minister longe au mondo makola lakini with the akwa our current leaders mozo the MCAs mona ko makona ala mondo mena ala no kona kitumi makueni maiki mana mona na governor nziane governor ola ka koida nzianzi ukire county government ni kienze ite mwe no na MCA no MCA atindie atieti kuma kwa jengi na wewe watiecha atiyetinga mawiyane nimekuwe governor enda yuko andapoti ni watiyetinga semba bantu bangi ishirika yengi umanondo mando ongela kwa misi akano nokebala beka kapota junior na kapota ndio ko lensu ya maendeleo andu mamo iko na moto ivyelane oyini ni simu ivyelane no ungamevano kana notangaze ba studio kaze nyita nika kapota junior nyene mundu wa muika baya gwito thange nini kitana ngeka unaenda nduika na mbesa mwezi ti lazima wika na mbesa wa musomu no wesi o mashirika fulani utaonya kumea baya gwito bele naona chama bwana katuma bano kwase ku mundu wa muika ateretse kana ateretse hata maendeleo ndeni wandua kindu kimwe ndio wetogo wa tournament ndo gatuma na mabika gape kwa tournament kwa junior tournament na le base ba yetu atwadio gedazi una atwadio kasasule inda yunde zeka na umela mezene ukamana na bega na mezene na newe yeke kwati obu kama kiude nene kendo chambe nenda kupea nina nye mwene nina donors yako na nina oyitonena na oyitonena pe omeko mi no sete yudi yaba yabange randomly ngoza oto yo ngozo na megjo ngizone jagara chonde ne choswa na youth you oyitonena oyiyewe yani ba yewe yani pa ilobi na oyupe na opportunity mbinge pe moje na twendo umo no onambe ye enda kwa kampuni yake ya pipe ya plastic pipes na ambea no kwenda so zicho no kwenda so siando ningwe modi ba mesene no siando ningwe modi ba mesene no siando resas aye no wenda tena zima ni no se yudi ye ne yonyinzi ya yeba ne yonyinzi ya yeba na nundu kiuni choto kwetio yu cha kwenda kuonedia mwana riko la weba ya mesene kana ilinda nebikie yo solution with ne ro atoma ndongo ya mwana rika represent pama kuene count with ne ya play vital roles sisi sio wetwa oversight representative na legislative role na be wake with the mheshimiwa no wapi ngwanga metho ingi with the ni wathi na wona donors iko mbinge muno kuku ya ndomato wako donors mo mandando oyigu andu emendie turukana oyitha mheshimiwa mwene ola tumoza kwenda jao then authoritative capacity isu your trap dona taizu ni kwetha memeba metho monthe meba magone count maina mundu then another thought ya kubaba akambata ilobi kano akati Mombasa kano akatiba uthene wekara ni wa bring maendeleo ba ati lazima kila unengwa ni governor siloti la unengwa ni governor uthene yo utumikya mesine okay tuyo vau nendo tucoke baya thange na nondo ni wigwatwa kana muse we thange na mukaye wa thange na ketha be change ni mundu tabia mathina mathange alotona kwasia nyetakatumo nyetakavutha junior ngalikova yo netha nikivela cha MCA mathina no mathinikia onetha ndina kinando no ni mantho no mathinikia mathina mathange bwana Eric Katumo alotona kwasia manene pyu ala mekumbela mwenende ni meva asante nondo yakuli yuna nesio mathina mathange ni one na thina wa Kenya main ni kisomo usuni thina munene pyu na thino nene sio yuko na bursaries si account na si CDF but tamheshimiwa ni well off beyond kaenduku neho tiza sawa ukamanda mashirika makozi asiana mahima kasomethi akukana kamina kuipa kamino kwata woi uene kila kindu
Kaicho kuya kakacho ke different na kakaita mundu wange. Number 2 amwitu ni mathini muno ndukumana tendelia wena ndukumana we tenenga na mpesa na tipati ni na amwitu na anau na amwitu makamina kuempa wanasema agoma nanga kwa mashirika ama ukopeza mpesa ukanenga mwitu mpesa akajia kwa mpesa akatwa kana skulu na akendesi mbesi wosa akaibana chao aiza kwa chao kwa mapati kwa thinomwe nonete mwingi kwitu ni wosu kisomo ni kisomo mwitu amandia to akana skulu wazo mete kana kana skulu ni wosa loni lakini loni ndezia mepata kwa unyita takatumo na kani aspirant baba athanke na ninawe kwa ati muno kibera kuni ngwezo ne wana ndomatha wana kabotho ne ngwezo support tiende na mbe pa athanke enda kwa ni educate andoma kwa mathanke nimeati no to save pesa kana no to yembeza situ through table banking sirusia mo tempotozu na tifo mkindo sako kana kama microfinance kaitu ka buthange tukembwa ati paingwe shitika yekumanza mbezi ni zusiba ukethia na yambeza siakwa kila mwini sasa kila mwini nguye kindu December yokopika pena tu dividends ngikata unewa tu dividend tu unewa kwa angalia kwa nyunga cia bati kwa koketha kwa nyunga cia kwa nyunga cia bati ndo zibekitikala kana kakuna to yilobi kezo kwete mutu wanga no nuo kuyoya number 2 by so kusave go to save ba twitha tumaofisi maofisi ameba ameketha mayoperate wa mwito na kumapundisa maundu ma savings tuandikile zina zitu sibutange ila zina somia na makwata chao sia makwata we nundu ukethia ana youth method na ideas bingi na fikizia Chris Kirubi before the late aya sia whether we na idea manda mundu tona ku weze utona kwenda na idea lakini you have no na capital ko manda mundu tona kunenge capital lakini Kenya yukweza we na idea gwengwe huyu aenda yuniendete kwa Chris Kirubi ninyo zikatumo atelezene kuno lazima connect iwe yukatumo eba nondu ajao nondu connect moiko ya we na ideas na marona mafund inongine mwa wathange izuma thenongi wathange ula weibo mwingi pio ni wa Kalubu na kairostino kala kisomo na tuna thenwa kibu tida sawa kwa utamutongo wa milioni kabano kitu uandikwa ya kwa chana amugana ndo kwa minister tida sawa kamuya thange tuna thenwa kibu tutemwa masilanga na mayuka no thange twin balls inzo kala pano penzo ball zikida penzo ball pano bana tapenzo kazazule penzo na kuya pano petu wango kolani penzo kalulu na izikwa piping uzikwe kukiketa keto ya kethete na kwa tutangi waziketa ndo makwata kiunya kiwonesa wazikwe netwa avoid kula kwenda distance na kukua chao kuwa mongo aya katumo kwati yabuno ndo nake kapotha no mwikali wavo ase wavo nake ya wavo kapotha na mathinangi meva ya kwenyu thangi aloto nyothi ni kia ketho kale ko tongo ini kindu chambe tena la wiba ya mwingi ni wane employment kwina ayuthi maitu mateo yani uketha mwana youth ni wamuka eno ndo akwika usuni yothe na munene muno kamo katumo kwenda kisomo no kisomo ni free oi ke cha primary ona mundu no umo iti agathiba ngatio technical institutes vocational training asome ogendo genge tinola munene ni wa empower mwana youth ola wiba yanda awezi katumo asia okenda eduka buza no ezo muzaboti na yu katumo o yitu ene na mweshimiwa ola wekalela gebela ni moto yu katumo na twesi sio factor imwe po no twezo saluja tukona ponyo naenda kukuelezea story ya mwito wakwa akilandumo akalaje mbage ba mongi atite mbage ba otoine nanda gwawa enda wana data akabika ko akakilo tumo akalaje mbage ko na wa mukule mwito niki wetumo roza mbage niki ayazi mbage la yako yana yongo iwelekana niyo mbeu na yuka tumwage mbage la iba kizione bala bega buda imbewi wene bila wena dena beli ayendela nenda kuota bijawa wona ibela je trete wana yiyele kule ibe that anya no ko bune bono okete kule ibe that anya yimukania best thing ni kusizia we pa iliata na network itu niyo factor ya kozida anaenda twele ano bwana kabona ndina problem ni wesi akotu yanda mamwika tuyanda mamwika na ndezo pinga mundu amwika tisa sawa na netu kuelewana na netu tuna focus kiwi kinu cha muhimu kabisa na
na wendi witu muno nikizio kitu kesongera mbe tisa sawa ko uni nesikira nesina neshuwa tiba tika thibalo tinda kabutha ala tukathi mundu umwe na sana tukathi mundu jao tukathi mundu umwe na mundu ucio umwe no na sana mundu ucio umwe na you want the rastas ando mena kumila so far no sitting na kwa nina kabutha kwe na ndo ange mayumile jamaa maeneza kuka na tiyo pinga ando meka ando moke to participate in mundu na maingi pio kwa mishini kila weekend ni da nemusi ta weekend yo una beti ina ovu kila niende sio ni ko unite teams ya football kwa wananyo bata muno na madhao ni bata madhao nuko the number 1 nesu kuna toka mpelo basketball na semba mu no alikana pindo amwe wa semba to asemba kwa no sembie no sindie lakini mwapi ebinda yate na wabika pando moyo songa moyo kwende ya nambe madhao madhelo bando obo na bauna lakini oyi madhao ando nyima kwetu ya agipchonge wanakula madhao meza madhao mariga kinengo tu kuya thange pena kinengo kingi sana ukila nendo form team emu ya thange ukaza kwenda timu zina myosa no ti lazima university lazima ukeka mundu anaweza kwata mutongo lakini timu zio myosa futo hapa ta Mombasa au lazima waoneka mundu lazima athi Baburi mundu lazima athi Mathare no athi club kingi no ambio kwata jao no ambio kwata kaindu isinu ila tuendeka kuwathanga nizino cia muthemba tosu okay haya kana sema utumani kwesela ile itatu kenda imwe itano ngui kana vava indevi ona watuma utumani wako na watuma sabale komi fa imbesa ya kutilwa Mutongo TV muikano utonye no utonye lakini rais ni Kalonzo 2022 okay ni mu kikuma kitwi ni mukwati tene savyo ni Alphonse ni mea meke kwango ni wade mweke kwango ni kwate mugalondo kwasia hai kithuku hai salimia wageni na wauliza kama watasimama thange wote ai ni ngumu okay but Mungu atawasaidia ni Alex Chalo kuma Naivasha town mwanakulu kana mukonga menyo lakini wasonge wazi mweka ali kinogwerekana nakeu ko omwe wenye no kathi ballotini na rikange obiti ogibelage at the end of the day we should sit at a round table to negotiate tuisie o akanengo atano kuthigwera namo ne kuyiku kana na mathewa kiunjo rugwetha ndosisia aya ndi babene kulyo yiba erasas mwa mukata twamukanesa kwa tupathokanesie muika umweta ni miaka yiku mbethe bubu kwa miaka niyo sawa kaika tuza ile andu mundu na miaka 40 na zeno mundu wa muika ku mwana ucio enda abathokanisio mundu wa muika ni miaka yiba nyenele awa ni miaka 35 kuthea na ni kwate ate wenye bayo mobigete netegemea yetu with you netegemea ai hakuna ona mundu wa 45 yazino mundu wa muika netegemea wozo muika kiata ni uzi mundu wa muika kweli mundu wa miaka 45 zinaweza kana mundu wa muika na 35 narrative ezu ne change ado abika ba gulana mundu wa muika kulane ne wiba onoyu ebinda twekonea serikali o wa Jubilee 2013 mwana Kenyatta na miaka bibiti na bado magaziana nyao youth menda youth nyao government in system Kudu atu abikati ya tane miaka yeti ya ugana. Yawa ya muika tuasie no ba 55 down the line. Lakini sana kiyeju sana muikono wa 35 ulo kawaida. Kulane zinena erasitas na kabuza. Mundu wa 55 neza utika mundu wa muiko na Yesu akoka uni. Lakini no support mundu wa muiko. Lakini yes. Ekuli engene yeba no. Joseph Kikumu over I love ngoli le katumo na kabuza make it mwene ndi wathange ata kitonyo tuma manewa kula thanks. Ni wate mwige bila lakini mwigulo lakini mune mwaeleze kyo mwaeleze kyo ile pesa na zeke tuikwa unaona zini naizia itie katumo aya mimi ni wa Kitui but naweza pea Eric so azeno aguma kaundini yake Kitui but naona Eric Kivela na ndio ndio natuma motuma ni ile itatu kwenda imwe 5 esune Facebook esune namba utumani makuve ile itatu kenda imwe 5 na vaindevi na inde kwa Facebook ni Mutongo TV, Twitter ni @Mutongo TV ke akatusyoke banombe ni wa kisio baya kwa thange ni muonete ni sio kwa bano kana mwewovo ni muonete maundu methito melie ni muonete mathina ala mwatwelesia na ni muonete utongo yola withitovo na ni mwezi utongo yola wivo oyu ndiambe na ukavutha wansi utongo yola wivo oyu utonya ku rate ata ke percentage na niki wese atongo yola wevo yue ngore 80% kubonenga o 20 nyongo kilungu cha nyongo ile yolo aya niki nundu kitumi chambe
ni wisika botha ile ba ethia mwana yuthi ba yande kama ngutabise na mwitu motese kaba na no makwenda mpesa inengana wa andu akula lakini zinengana na nyau na kimananya uketha yu kiongozi nde wikara nde kwate amwitu moketha ni wana ngombeza ziko izu na kendo chambe wanarika paingwa pandu kukozide wana pesa ila siuma sia wanarika yubi kabandu na sia na wanarika meba amisine maithina kwa 20% unanena nene lakini akane munengo ogu 40% 80% ino nge atiba kabotha nigenda nithikula kweri 80% ino nge kama na kwelisia na we bathe na we likila kama na kwelisia ni wisini kana kesio choke we lezi onge wa yambeza sia mwika kindu kingi ni kana kesio chokele kendo chambe ni lazima enyeji mapu with the wekara ni wa mokilia ni kana utreke kutengemea ati kiongozi akabigende kana kwa muka kwa kiongozi ungoje kwa motongoi wakilia mwene nthi wa kisio witha wakilia kisio chombe kwa uthe nola wepo citizen empowerment ya pa mwene nthi wa pa ilipo haya bwana Katumo na gukwa mawoni maku wasisia kisio chenyu notongola ithitovo utonya kureti ata withangi kana thange nene te ward ya thange yu uthukumi wa thange na maendeleo ma thange no nengo nenge 35% 35 nengo rara ni unengange o kiwango cha 35 ndo wasisia mutongolo hivyo ni maondola ma uteti ni wekite elinesa meba kupanga meyao na twazi na sama oversight oversight na kupanga meo lakini maundu watu tuyikwa ni uthugu muno muteti la wona competitor oka ayambe uthugu wakati usu ni kwitha thanga ndakaputha bana westinesa kana thangi kuma twasa kwa ni 2017 inde kunaambi uthugu mwaka usu napiti after Katumo yake Katumo cup na wazo ciana twakitwi ikasome na izi na mwezi cia nene mwene tisa sawa no tunaambia kuona tuambie yote mango malala akaona we wa county government ya makuwa ni tatete ni tatangiti lakini uyosi unaambia ila Katumo unaambia kama no toni we waambia kwiko tamutongo ndo ala kwetela ugeza kuona competitor oka nikanaambia uthukuma wala ambia uthukuma tena number 2 tamutongo kana tamuteti ti lazima ukeka maundu alama kawaida well of the beyond maundu alama kwela kwitha wika wa mwene tisa sawa tukona uyika maundu angi na tukona uyeta ndo mo ndepa mwe atiko thukuma akisio kimwe ne kwitha ine wesi pene ni pupe na kula sia kumbingi kwitha ne bo thukuma baati ta una kunwa ba ukenda tema tamuteti the moment wa minosa kuwa unaweza unatie your competitor na kule mwe androsimo ndeni wa matongwezi oyingu nani aniba nena sitting MCA uzinu MC wako ngakumuna wa kule MC wako no uzinu MC ko uye lo thukuma bakwa undu thukuma bana banyo bala bangi kunje kitumi great area yakwa 35% nikwitha kuthukuma kundu kumwe kundu kungi wizije no kwatia ona wae mosa kuwa ona wae mo kunwa area mo yakonie block area fulani kwanza ile no welo amethokoma muno nundu beka undu andu azima ona utotona umoni no wekata no to aya tucoke bayu bwana Kabotha undu gwa mwene na ni kana mundu amwe kanita mubathe banini na kwa mwene ndi kwa faida ya mwene ndi ula welwele no ufikie na kumwelezea ngwatanio yenyu na mutongo ula wevo nundu ngwa mwene na nditabe bandu bethina ingwatanio yilanja ata na ndongo ila nyuvendini wa kibwezi tuambie na MCA ithika na amuika kula kwe amuika na ndongo inyu mutongo iwe mutongo ezi amuika na amuika onde mathange na kibwezi kindu cha mbenye ngwata nyo ila njata kumela twasakwani 2017 wezi mutongo ino weta wanarika akamakulia thina wiwa nye tapakwa ndaiza kwa lakini mheshimiwa wetu kwa maana hatukanena tukoma na hatu kanena nena ake sindo sia maendeleo kizioni kana sindo lakini sia maendeleo kizito sia maendeleo lakini ndaisa kuona ile tete wanarika tukekalandia kazi omo ndito koma ni social ya bantu tamaiku komana na youth yonde ba
withe nitwanena nyo nitwanenga napata wito kiunda achona lakini niweze katumo kwake no go gwetho wa mugia no kutweleza kwate katumo kwa winye apa kwa ndaisa kuona mheshimiwa wala wevo ayitha itake issue ino ya youth aimenenga top notch priority ndaisa kuona lakini nengi ibinda kule thenge nengi niwezi no change attitude ikatwe kwa tulu ya siasa Abo ndo tegeka. Aya. Ndiko kwa ukatumwa naku kwa woni waku. Muigane makwetomba uneza ndene wa ward ya thanga na kibwezi umelo nasu. Nozi at the end of the day tu tishu na ando mamuga memoga. Ona se akuna uthi ukaoke ando mazia na tuenda mutongo wili. Kwa kwati kwithia ku involve andu monde. Tsasawa amuika atumia ona siana sio ndoga zibethe andu monde mekuwa main included makeo mena area ni itu na undu try the right way no sio ke andu no kwa maoni na kiburi ne kithogu peke ndo agwano isi destiny you no zinenda kapola ndije kibela ataka yamano kwa ndaka kapola tuenda nomination whether to dina chama kimwe na hiyo destiny ile kwa ni mnyo ni mwenendi na still wa minosa kwa round 1 pena round 2 na destiny yakwitha ina nyo ina mundu yona sakwa kumo no interviewer no uvetia na kuhili kabano yambi na kibuti naweza kwethia yani mundu ala wika mundu mambo ya ajabu kabisa. Okay. Haya mbetikile nambo soma moto manyangi banono ndo Moses nenda kwigithia kana ni twasonga nake kwisela ndino wa moto manina wetu moto manwa kwisela ili 3 5 23 915 na namba yesu ndi free find vi yuthi yeu ne kunena nesa lakini maivoya ivela mesa wasia o ni Mary wa Malivani azia kana ando maivoya ivela mesa wasia kwise ovya Mutongo TV ni Timothy Kuma Kithimani kutonyeka ata amwika kukwata na ukethia meke ndo kimwe nundu amwika mosa wana mbesa isu neso ni kulela musungi amwi eli Mutongo TV ndaviseka tumo na kavotha kivela nicha ana youth come 2022 maikethe na thina twimakwata moko koko muno ni Jose Kikumu aya ungi nake asia mwaka masi niona katumo Mutongo kunena ona kunena kwake okay ni muvea muno kithuku moni ni gelese katumo muno na we motavia ni wene mbevyu andu mathange mamwe kwatiti piu ni pekee kweli kuma kitui ni vasi house kivalwani aya ungi asia kavutha yolo piu akionge ayasia ni Paul Malika kutoka Kiumbi Eric ameshapata yangu okay kavutha na bwana Katumo enda musonge mekulu yeno ya amwika matoni kada makakwata na nondo utuika mosa wana mbesa no nisonge kuli ndambia nanengo rabisi na nenda base argument yako still nimetonga kwa lana ya tournament ya Katumo kama na mino na ambio lounge ye anacho kanezo kuna finals na mino lounge weza kwenda ndo mona akile meza kwenda ni kinene ndo kwenda kike ni 2022 na yune wa mwana mwangu na simwambia Katumo ndo kumanda ngili maana 5 uwe kana tuambishe ndoto akutopusi na makati onenga maana azwe 5 nikanani ye na ndiende na ambition yako kindu chambe peke ndo kita wa dignity ya mundu tisa sawa nyende so compromise wa nondo wa ai yumo olondo wa thange no and one ambeze ziana so far kuma wibala na ambie kwenda so far no nikira thange I've spent more than kilani ni mara nonenga tisa sawa tesem nakapota tisa sawa ko ukindo chambe nangeza ngeza ukitia mwana youth ninasema kweza kuka ukwenda kuanzana sana ni kwenda one no isi ondo atatimeka ukawa na silingi yana tisa sawa live along na thange wanakundu kuunge unakoma zako ukanengo silingi yana kana ukanengo 1000 ukatwika wajao ukethia ukumite kabotha ngina 2022 yana yuka nangilisiwa newa niyoke kalayo ngina 2027 you oza 1000 divide by miaka 5 una bine mbezi yanizwa newa it's better kindu chambe bwana Erastus ni better ngaye monewa kindu tiza sawa akuto 2022 ngaza kwa MP ngaza kwa senator ngaza kwa win rep
kaza mwa governor na kaza wa musumbi na yindi need mundu usia tezone ngesilingi na musaku kaza kwa mutongo ndo ameka aya ando ameko aya kapatha naku uwesongia kulia sia mwene ndio sio lo amwe kutoa na pesa matonyo kwate nata kendo chambe naenda kuotavia ndeto wagare madai waisia wagare madai aisia you can enslave mind you can't enslave mind that knows itself that values itself and that understands itself kwa eleze yuge kama aisia ndo isa kutunga ukombo akili yeyese yetambwa na yegara yeyeleto yomwene kindu chambe kama mheshimiwa Katumo waweta eliani mbeza twanangire mbeza binge muno oyu na mundu kwizobika capacity ya kuwa akweuka mulengo wakwa kwata mbeza ni kiuni kindu tokiteka kindu chambe nambe ana ndo mothukuma na eliani mbeza Katumo akwa mbeza no kwata ni ndiasio na no sio nenga na wepe mbeza otoza bala wikala kwenenga to kwenenga na isu yukweza betekela onenga kuwe isu tuonewa mweshi ngatuonewa isu ngeta kuongelea ila siya kwitikivira ndo akweka brand ina kumi matisha zinu cia muthemba isu nganewa ngeta kuongelea kindu kila kiwe kila koza na wagetia ina ngende kindu kila kiwe arresters twekwenda seleke wa youth ati youth ni okilia mundu ta Katumo ni okilia mundu ta Kabutha na itina twise kwikata twise kwembarazia ala mwanarika witha twasioko longe la thinani na 2027 toyokelenge twazi twetie kivila we wano walando twa mazoe ano walando na one mundu wajete we wano la mutongo yu wajete ola wajete na kasira kwika thuku muno bwana Rastas issue ni ya kuongana no yende na by the kuongana kuma na mwenendi na musika the same unaoka bana loan issue ya transport azikala mweda mama traffic whether we compliant or you made kitu sasa nonga mwana azikali nonga mwa kitu nonga kwa baba kumina Machakos girls na ndina nanganike nonga mwa masengale medha ni wakangale ni na mambe aya pita yuko okay yuko na sababu yake ni kimita nongaleni kabisa agona bika ba azikale no muye kwata ni kuti kwa kunja kaintu kwata kabibiti agoni nyina muzikale ndeno muzikale na problem niwe waonenga muzikale jao kendo ko we the way compliant tuzazawa yanozo kwenda nakue mundu ndazo compromise naku ko uje kino chambe ndike kebela kecha cha thanke na nenda utabya ndo mathanke neza maile wakana Katumo 2022 akaenda mbalo tine na bae mundu no yote ukanenge mbesa ni amakwete kebele mundu la kwenda nenge mbesa enenge milioni mbao niongelele kani kuna campaign nzio na mimi kuna campaign anoma kwa ndi mawa ya ngombe andita Kabutha indi okay all right ekatumilukile naona mazame tumaendete muno tuminukilele okokuvika Kabutha mwena bwana Katumo nondo nyonde mwena mea na mwaze mwekali 11 nyonde indi nienda mukulie ketha ni wali kavo nicho ukwenda ika kifadhokanyo no tongo yola wethitovo ukaze kinye Kabutha kiyu kene bweka kifadhokanyo na bai mundu unge wakika pendo chambe tetonasia besides ila rolo itatu iplewa ni MCA nitukwenda kwetha twena upper ant withe no tuthi no nitingosa Madonna kondo kungi uketha nimekara nimateja kisio kindu kingi mbesa isia mwito nisiemie nondo ukogethia mwito na miaka ta miongo moza nikana ni miaka miongo moza nikanone ngombesa isio ko wethia musino na muziozi ni maskini ki wena kwati musio lakini muziozi no tietwe ando ala mona ngombeza na alajao mendio nenga mbeza ando ala mena nyao ala mena beno kwati wethia muziozi wona ciana ciana kwati lakini ako muziozi ute no kwati mayo nengwa kendo chambe nenda kwetha ni fair kuzuisho wesu na ethia ni mendio magi somo wethia na balance kisomo mbasale na baimba kana dange kaka mwana kisomo kiuni chwenda kana dhanka kaka mwana kisomo aya nitwa kwate kiu yakani tibalabe bwana Eric nikirana some motuma ni ma Facebook naondo niona ni maingi mono na ku bwana Katumo naza kwa 2022 na nino ningua pepa ningua wengu sia ningua pepa wengu sia ngaza kwa 2022 na Kabutha ningua naona una ningua yuka ni asiati kindu chambe naza kuwa ni ga make sure na link from the governor senator witu women rep whether ke there na MP uloke there sitting
ndo ke boys nengela mekwiti ulo kasa kwa ndi yote andosimo nga maete kalende ni makuliati pathangi kana pama kuweni anomito no mate theater no to make sure kana whether ne kana kala ke nidi kailo nengo basta ne kana that is one. Number 2 ngathi outside my mandate ya ila mpango ya MC ya wezi ala mundu tatu nyimwene ni mande mashirika tiza sawa na ni call isindo kuma kondo kungi taunu ngole tikumeke twinga tha mesini ne make sure andosi made yako muzikwitu na mono na kwikana na situ zekara na sia na situ sia progressive tiza sawa. Apart from that na kwa na mark my words na rest does naza kwa matuku 10 yuka na matuku 11 mwa na ngo kwa studio we make sure no ambeta no kwa yitu enda kwambia kendo kitu asa kwa kana microfinance ya kwa thangi pa mundu wa thangi kwa za mbesa ando ma biashara mapa ya thangi wiza kweli ya mundu na security kwa nusi uninga na mbesa na yule ndani ne biu nikiru kitu security wewe unenga ngali kwa ndio weke umucha mota kangali kana kizulu aya kwenu kitu cha mbeta kazi ya kwa kwitu kwetu angwara kwenda na makira ajo kwata itaka tizasawa kuba yoke ndukitu hata itodi tizasawa kindu chambe unaweza ngasukuma survey asimama kuweni county mama ikisho ku yani madu sukumya through serikali tisukuma ngida jamba to yolo to title kwati ka point hizo ndikana sukwithia ando mwitu makwara security utono kwaza loan ukaboro ukayo develop no na kuyoke kuyu anosimba kindu chambe ko metha ne title deed munda was alone ya wo weyeke neza usongene mpe nundu andu ama tukamina ku mind power andu ma biashara kwa nawoze ngili mana 5 nela sa ngokuya ukethia kila mundu no save dembeza no save kindu cha no save ngili maneli no kwata ka dividends no was alone ukasomete mwana ukakia biashara yako wazwe peke ndu chao peke mwana bwana Erastus uteki ndo ba mubuko thina haya betikini zome motuma ni ma Facebook no ne maingira mazame tunazu ni saa ile tenda tekemwe haya betikini namba somo motuma ni ngedhi baadaye edugezi Peter Mbidi nice one all the best Mweshi Kavutha is a born leader. Aya Senator Ngula Mokono Eric Kavutha mokonete nesa nake uno etwa Robert Mutuku kudos my fellow youth. I'm from the school of thought that youth are born are leaders of today. Kindly urge youth to participate in elections. Have a defined and constant manifesto and smart strategies to achieve the goals. Future we can believe. Okay, so ni Robert Mutuku. Aya education ngebano etwa Albright Ngei. Azegura ni kwa Eric Kavutha Katumo ni Mauvoo Ngei records assistant Kitui level 5. Kasange Tom Eric Katumo wesawa onge nake Asia Titus Masela Asia mwamukiata Erastus ni tawa Titus Masela ngave Elias Kaloi ngedese motongoi osuweta wa Kavutha Junior ula wingoni situ na wimwea ni tumukwete mbau muno ta anarika mathange nikenda ose kivila cha MCA thange Joseph Kikumu na yake Asia Katumo kivila ni chaku ikala wisi ou tukakonenge kwacha nake bwana Makau if Steven aitie yini tambia isio Eric Wimotongoi amwika twenembe na tuikwata na moko Eric nye nga ukwata kwoko na ivila tuetia sionde nginya sia osumbe tamuika osune to Makau acha mwetete sionde sieto kabisa aya na ndi niwa direct mbia masama itwe matu ne muongo na ndiona andu ni ingi muno ni muvya muno kwa alo ndema ende na kunena nitu kwisila Facebook kwisila ili tatu kenda imwitano kwa twe minukilia ni munenge second 30 na muyasomu Kavutha tuambie na ku nena ndatu sia kusiamuria kwa mwenende wa bangi na mukamba wonde kendo chambe beno wa kamera no kendo chambe ningwenda kukulia mwenende wa bangi kwanda yasionde 2022 tutosa kwa muika tutosa kwa uko nanduo ndema miondo yonde withe nitona kana mwanarika kivila kichande no atongosi na ndit kuthuthia ngi mwene ndi wathange kana utongoi uma kwa ngai nondo wicha ibuku ya Savule miongo 3 ya asia kana ngai aka kwiyewe wasakowa ni woketha ayo compound isamuila wekete wo gutongo yuma aba kwa ngai wo 2022 ni nasia kana
twenda kwekala nthi ithe twanarika withe ni twasagwa mu witu okay ethiati Katumo ni Kabutha Junior na ethiati Kabutha Junior ni Katumo kana nya ungi ni kana withe mwanarika ola wiba ya musi ni twekara ni twamukilia alright ni muvya muno mino kile nagu no aberu cheza kwa ndati asante akindu cha mbenda mbaya mukamba tukwatani na kiongozi wa mukamba ito kalonzo wa musioka iyo netu ile ni oya mwiso ya 2022 tijika lonzo mbe okay mino kale haya pa ya thange ando mathange ni muone pangi ni mpango mesio ando ma biashara ningo mande no mukikwa siana za skulu asei atumia ala monde maile kosa ile mbesi nini tio manondo mekuka atu siku ya serikali imwe kwa listing okay ando mathange ya mwiso nangika tumo ogile mwe tebendwa mwika nangika tumo wa musioki anono Kabutha nesi akanza voti emunana wana asante sana ngo yamwekenesa na itu ya 2022 arupe na kitumi ni muvea muno bwana Eric Katumo na bwana Kabutha Junior nondo afuka iyo ndamwe tike bila gemona mwete kila koka yimwe ndi kwana na motuma nini kana ingire mende when discussion yenyu ababe mundu kwasha morning team a very good discussion and empowering one ni Francis Kimilo Machinery otili Kabutha Junior wesawa na ngongivano asia Erastus mwa mukatwa mukanesa muika ula ukasa kwa ukatedia ende no miaka 50 na kwambata okay usune maoni ni maingi tuwezo soma na nondo wa masa koi mwoketa nyamuno kale kwa sia thange na mwa bikathange ngale kwa sia kibwezi mwithe ana na mwandiki twa Mauvoo etwa Kennedy Molinge mutini muno mwamona mume umela masako thank you na ndi mwenda museisa na kuni muvya we mwanya nondo wa kunyuva kesese cha Mutongo TV ngwatino ya mukamba na kilungu cha umunthi amwika na oteti pada twetha na Kabutha Junior na bwana Eric Katumo onde meti kibila cha MCA wodini ya thange ne kuya countini ya Makueni nitwa Erastus kuanza mutwethia na mwendoni wa saa muonza cia muthenya ndeni wa Vilingi wa Mauvoo kwa oyu tiwanesa na ndikwendea muthenya wa kwaila inu